Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Menembangkan lagu balapan kopi. Ayah monyetin guntayan dina tangkal nerekel. Jalumi kanjeng anak sukan sarecet. Kocap ayah begok memisah sorang retek. Kulit manggu pirang-pirang di kanan diseget. Dipicenan sabab pahit karasa lelel. Katendun ku hindung nadi contoh dipesek dihakan pesina anu barodas abiste geus kitu mah anak nangarasa bunga nyerengge. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.